أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayap man magantano sa mapuntok abandingan na giyang kai bandingan paduko mga importante bandingan yuto so bandingan si iko kataubat na uso mga syarat o kataubat. So mga ulama na aya ini ko kumiran si iko kataubat na wajib si iko lang-langwan o pagpakasugok sa dusa. Kataubatan yan si iko nganin miya sugukian dusa. Dua susun so pagkasugok adusa. Paganayron pagkasugok adusa nagyang koto manunumpang adusa si iko kadnantan wa Rabbul Alamin. Ikadua adusa pagkasugok patot akataubataon na so dusa si manunumpang si iko kabnar o mga datartan o mga kaaden na emala na so mga manusia. Amay ko aya pataubatan adusa na giyang ko to adusa manunumpang si eko kabnar o kadnantan wa Rabbul Alamin na talawa syarat kakataubata tano si isang ko to adusa manunumpang ko kadnantan wa Rabbul Alamin. Paganayro na syarat na giyang ko to ay yuqli'a anil maksiyah. So kipagawaan yan o di nakaindain yan si isagyang kutwa dusa amya sugukyan. Ikadua asyarat na anyandama ala fi'liha. So kisinditan. So kisinditan o manusia amya kasuguk sang kutwa dusa si isang kutwa kiyang galabakan yan sang kutwa dusa amya sugukyan. Ikatalo asyarat kakataubataw manusia kung miya sugukyan adusa na ay ya'zima alla ya'uda ilayha abadan na so katekesan yan nun si iku ginawa niyan salamalaman yan na diniyan din na pembebalinganan agyang koto amia sugukyan adusa sa tama na kakagaan yan yuto iisa amito turo agyang koto akatiru wallahu ta'ala ya ayuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hay sumya maratyaya na tubat kano si iku wallah sa kataubat adi din pembebalinganan. Oy. Ame kugyang ko to telawa mga syarat na malbatun su isa sang kutam yang aluya telo na disah diketarima su kataubat. Amay paman ko aya petaubatan amya su adusa na manunumpang si eko kabnar udi na dusa asi manunumpang si eko datartan wakaan ay mala na su mga manusia na pata ang mga syarat kakataubataon. Pad ang mga syarat sa giyang koto kakataubataon na giyang koto miya aloy giyang koto kipagawaan si eko miya sugu kadusa. Ikadua na giyang koto kisenditan si eko miya sugu kadusa. Ikatalo na giyang koto katekesatan ron kung mga ginawa tano sa di tano din pembebalinganan agyang koto miya sugu kadusa na aya ikapat na soki kaswin ko kabnar o kikabenar si isagyang koto ayam ananyan na miya sugu kadusa. Upama ko gyang koto dusa na tamok miya gasab na mi kaswi si iko tao kirka kikabenar sang koto atamok. Upano gyang koto dusa na kadpa ayam ananyan na tokas kia tukasan ka agyang ko to datar ka mapaparatya na aya ka ke ayamanan yan nakakataubat taon na ayamanan yan nakadpa. Oy opmano aya buntalang utadusa naka pamaganta na aya ka ketaubatang kaon na pamangnin ka arila si isagyang ko to ayamanan yan na tawa miya pamaganta ka sa ptero na kaon na petaubatang ko agyang ko to pangningkur ka arila agyang ko to ayamanan yan na kaya pamaganta akor ka sa udinian reka perilaan na yamanan yan na ayang kaden ma petek takas udinian reka perilaan na taman sa mita na iyar ka agyang ko to kaya pamaganta ang ke pakaya miden gian reka udinian reka perilaan.
Yang kai katubat na isa kiagugu daun o mga ulama na amana agyang kai katubat na ayako na beter una katubat na kambelingan si iko Allah ko urian o maanan yan na kaya pakatunod ka sa kaya paka ngulaw lang ka sa dusa, kaya paka ngulaw lang ka sa mga kapmaasya. Ikadua kaya gugudaw ng mga ulama na sukatuntutan ka si isagyang koto kasusuat o tao kaya temuan ka sa marata. Ay maanan yan na tuntutan ka agyang koto ato aminin dulu na ka kaya temuan ka sa marata udi na kaya arasan ka sa masuatra ka sa taman saya maanan yan na pakadaan yan agyang koto ratem sabab sang koto kaya kayang gulaw laing kaun sa marata. Ikadua mi aloy si sa Quran ki aluya wallah si sangya kini sugu niyang ko katubat nang utami aluy niyan sa suratun Nur ayat ka 30 agwisa itaru Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Butubat kanu si ikwallah ay manan yan nang belingang kanu si ikwallah sa kalangulangwan niyo isaw na kalangulangwan umia suguk yu adusa ayyuhal mu'minun hey sumanga mu'min la'allakum tuflihun kaang kanu makaslang sa maliwanag. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na bieluin yan, paparangayan yan, nagubieluin yan, ulaulan yan agyang kaalalayon yan nakapupamang ni sarila. Si eko Allah subhanahu wa ta'ala, bapiapan aya katawi tanuron, na sunabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ma'asum, si eko kapakang gulawla sa dusa. Giti Peter iya na fakultu istaghfiru rabbakum yuti Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi fa inni atubu ilaihi mi'ata marrah atubu ilaihi fi kulli yawmin mi'ata marrah. Ay maanan yan na pamangni kanu sarila si iku kadnanyo nagutubat kanu belingang kanu si iku Allah kamata-mata anasakan na nadi ako ditubat si iku Allah sa maka magatos si kuman salungan. Ikadua ki aluin yan si ko hadis am yang atitian si Abi Hurairah nagyang utatigyan na wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Ibu tatigyan si ko Allah kamata anasakan na titua dia ko di mangni sarila si ko Allah nagu dia ko ditubat si ko Allah si ko uman gawi sa mas lebih madakal adi sumaka pito pulo ako makapamangni sarila si ko Allah. Padapan ami aloy Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ami pantag sa kiso suguun sa giyang kaya katubat nagyang ko tua miya katitian si iki al-Aghar bin Yasar al-Muzni miya suatun su Allah subhanahu wa ta'ala pitaruyan pitaru Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Hey mga manusia na taubat takanu si iku Allah na gupang ni kanurun sarila kagiamat anasakan na dia ko ditaubat si iku man gawi sa makamagatos ay maanan yan na di niyan di kataubat di niyan di kapamang ni sa rila si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang kaiya kataubat na uway din kasi ipapaliugat wallahu ta'ala si ko mga tao amya maratiya mga uripnian amya maratiya na gu si ko mga tao di makang gelebak sa dusa uway namya aloy pan sa hadisil qudsi ibkabubaya wallah ay maanan yan na mas mala abubaya wallahu ta'ala si ko ay maanan yan na tao mas mala abubaya wallahu ta'ala adi so tao adi niyan ditubatan agyang kutwa ay maanan yan na miya suki na dusa miya aloy si agyang kutwa hadis miya panutuli Muslim Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan na lallahu ashaddu farhan bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum
Mata na tingin na swalla na lebih mita taralua bebayaian. Sabab sakia taubat urip niyan si isang kutua masa. Di inianun kam belingan, di inianun kataubat, di su isar kanu. Amia dusa. Di su isar kanu amia dusa abtaubat. Kana ala rahilatihi, agi tingin agi yang kutua isar kanu. Pupenutul na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na amia baloy sa kanya na si iskanyan si eko kudayan, udi na untanian. Di ardi fulatin si isang kutu maulad diserto famfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha. Na si isang kuta katataguyan sang kutu maulad diserto na inawaan sa kanyan o kudayan matatagu ko kudayan nagyang kuta panganang kanyan suluto yan naguso panginginom niyan taman sa kiadaan sa inam uban niyan panamato nagyang kuta kudayan. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Na si isang kota kiada iron sa inam ubanian matuon sa kudayan na sumiyong sang kotwa isapo na kayo na rominde sumiyandang sang kotwa mana na ata gagyang kotwa sapo na kayo sa kanyan na kadaan sa inam ubanian matuon sa kudayan fa bainama huwa kadhalika idh huwa biqaimatin. Na si isang kotwa kasasandeng yanun na damati na miya kataling umaw nagyang kutwa kudayan titindig niya nagyang kutwa sa katawa mama fa akhada bi khitamiha na magan sumaga na miya kwa niya nagyang kutu ekata agyang kutwa kudayan thumma qala min shiddatil farah na orianian na miya teruyan si isang kutwa kita taralo kaya bubayan sabab sa kaya pakakaswiron o kudayan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah atigin nasaka ori penakan nasakan ni kadnan ka. Akhta'a min shiddatil farah. Sabab atigin sang tua tungannya kia bebayayan. Na miaribat atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na giang ko tua kia gedamannya sakia bebayayan na mas malakon. So bebaya wallahu taala sakia taubat urip niyan namya dosa pangnin tanusi ko wallahu taala. Ama pedtanusi ko mga urip niyan mga bara taubat nagumapad tano si ko mga oripanian ang mga barasuti pun si eko ay maanan yan na malagid o pimbaba adusa anta kadam baba malagid udusa akatawan ta anta kadita katawan sama padtano si eko rinilaan wallah nagupya kataubat wallah nagukya babayan wallah sabab ko kataubat. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.